Nih para pradina seken nadane lho. Tuh megening dua munyine luwung jangi. Misi lantas meremon tuh. Lek-lek mama godoh emon. Premon tawa. Wah, dunian godoh emon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Iya itu. Remon aja nih Remon. Oh, jang orang godoh emon tadi. Bisa menggendingan belas ini. Nak di gunung dia bisa menggending. Mama apa dok? Iya. Mama apa? Sila matambos. Bin? Jago ngetunu. Bontotnya karbet deh. Ya berat, uyak entut dengan itu. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar batak bisa muntu kan mekejang somong. Bener yang bisa coba sing jawab nah. Ajo ya loh. Iraga sing bisa megending ah. Men sing tanya belajar megending. Jani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyautin ejek ke iraga. Jani lawan nak lo. Ayo lo. Lawan lo. Lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak megending kan muka jano. Balik uyak koren lawan. Enak gening lo gitu lo. Mok. Engket. Yen tiang ti orang sing bisa megending tiang sing sebat sing mok. Man, Nak mula saja tiang sing bisa megending. Mok pemekah Ini terus nya. terang. apa mau pemekas? Mau sing bisa. Nai mok lawan. Megarang nah. Nai mok ada Nai. ngedengin mok. Enak. Rarahang ring dangahin wano. Cerita di negari celeng alasan. Dasar gede kulit dalam mau tujuh. Ranas tapak gemuk jerang cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi. Ken. Nyanan duka celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas balungan sah. Lah iya. Malu metani tuan dia ni metakon pin pidan celeng alasannya teke. Saya macet di jalan. Gitu kan goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Tiga gendeng aja sing. Rarahang ring dangahin cari. Belitan di negari lindung kuyahe. Lajit angin pasang langkong pasang nyandong. Nabok barang di bawah cara lelawan. Tadu ci. Cara apa? Cara lindung uyahin lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkop. Tawang sok sama lindungnya. Kengken kasus mana? Amongken cenek bolong urah ke lindungnya. Selindung man murah ke. Nia. Nya goreng isen sudah ceko. Orang sudah cukup renyah kaing. Keruang. Cicing keadaan kain-kain. Macang sepanan jo ngomong. Loh. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak kengken sejati ini kena lo menyamang jadi ngajak mo ah. Kong, tadi man menjadi nganting ngajak wanita dodonan. Adi mau sengawan, adi lo seman nyamak. Aduh mok. Andeng-andeng malu mok. Mantu natu mana merosak. Deraos nak itu malu gugun tiang pemekas ni jani mok. Kengken, Saling man menjadi nganteng. Tepuk lumen anak ini mok. Aniknya jangan den. Nih ilok sumur kegelang lah. Ben mane mau periksa ke puskesmas nah. Aman itu seman kacamata, cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Matan ciponer. Bos gelang ilok lanang ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadene? Udah kene, memene mau beri rencana nih. Cien memene. Meniki, Timpalnya murid TK nih. Si unyil ada nih. wih wayah kot-kot udah TK ya. ih, wayah kot-kot. Murid TK, si Unyil. Pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah?
gua. Isi kena aja tuh. Hah? Isi kena aja tuh. Ajak nak tu. Oh. Di tu. Di aja. Ah, di ubong. Wah. Jangan kata jangan ngasih. Kasih nama. Bang. Li. Anak atau tona. Hah? Anak subuh selesai ajak canggu. Jangan kata. Jangan saya bubung ajak pici-pici. Wah. Kosong. Man. Itu di hotel Batu Karu. Oh. Vincent lihat. Kan. Ini kan kalau mau jalan kalau main. Tinggal main ya. Bih, Bagaimana? jangan balas. Oh. Di jalannya pedang dia, Mana? lampu mati. Oh. Begitu gelut yang di mau. Ayo, dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo, Ayo kita. supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Cang nyuang, Gimana? pici-pici ya. Biji-biji senyap kan linong. Jangan senyap masuk mang aja linong. Apa? Udah kan nasib lain kain lah. Senyap yuk. Kengken lo. Mangkin. Kados dan kemana yuk tiang dukitnya? Doning dan rumah di tiang nonin pacang menjanji ngantuk dan wenda. Oh, kini bajang cari janinnya ya. Sopo napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken sebayan ini selemang. Roh di tiang berikir ada dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling ucap. Jangan dan wenda di tiang menjanji sampun ikut dan wenda. Ih, ajomnya. Lar, jangan jauh lima aja. Bos. Aduh, mau aku yang Jauh lima aja lah. Bos. Saya ada ulang, saya jauh lima aja. Jauh lima. Ada emas. Lanjut jauh lah, lanjut jauh lima aja. mungkin tiang mau. Nah, kengken sudah ada mimi. Nualangin kayu lah. Kadang kamu supaya jani ke ngalai lo. Kengken kenal mi. Mimi milu caranak carike. Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewa pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sane paksan Cokori Dewa wau boyo lo kesumo. Sing lo semua nih. Ngini. Lo puspo pianak di tiang. Lo puspo. Ya Allah. Ini dong lo ke semua men. Dong lo kesumo. Lo puspo nih. Lo puspo panak meme. Astaga. Meningnya nih lo, ini. Lo puspo. Lo puspa. Benar. Saya lo ke semua. Sing lo kesumo. Wah ini ilahi wal Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya cang. Kasih manduan kan boleh. Nih, nak kengken sudah ada kerawit nih. Wah. Kerawit nih, ane ngurak-ngurak songjet mereka kerawit ada nih. Kawit nih. Nak kengken kawit nih mi. Yuk dene sane angkane di tiang piana. Boyo pianak di tiang antong. Sing piana nyindo. Wanda semeton Cokori Dewa saking pun sigar pedong. Oh semeton tuh. Duh, men dadi patok ini. Ida bumantene mas semetonan kemar. Oh kemar aja nih. Boleh dia laos. Bener patok. Dah salah kamar. Punika mawinan tan keni antuk Cokori Dewa ngeling. Muana patok sat. Nak bener kemar. Iman lo semua jauh. Buron yuk diri tiang unasang ring Cokori Dewa. Menawi da Cokori Dewa kanton eling ring pengabeh linge duene dane Gusti Pati Agung. No. Nak mulut tali tanam gladi itu di sigar dong. Nang atur ni aji nih, pang iaji sangat sering lah nih. Iajeng lah. Ingin mangga keni atau di tiang kalan ngelinge warang. Nak iaji main. Mumpung Cokori Dewa lewat. Nah. Salah kamar Ji. Salah kamar. Ini kemar Ji. Kemar. Niki adene kok jak. Ini kok gegelan jangan mbok nih. Mungkin Sing pedas pun dewo nyingakin. pato kok banji pato.
meme. Sujati nak engken. Nung lasul matur sisir kejang ratu agung. Yuk kene putran Cokori Dewa saking riyen sampun kaiket antuk pianak kejang. Punika temawinane mangke. Puron yukti di tiang unasang reng Cokori Dewa mumpung Cokori Dewa leda nedonin titian penyeron duene sane kamar. Yuk kene pengabeh linggih duene deh. Dane Gusti Patih Agung wentan iri kering puri sigar petung kayon Cokori Dewa pacang angen napi. Nah ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu utamanya ya tentang aing lapang sida mesikan jagat sigar petung kelawan naga gombang itu udah tujuan kayu lapang tawang ini Yen cutat asa punika gumanti patut yen kemana antut titiang becek pisan mangda nenten saking riyen memesah kuren Cokori Dewa kelawan puri sigar petung kewanten embangken mau balik pisan wicarane mau balik wicarane ri sampun ewenten iri kering puri sigar petung radu gombang Sujati nekeke doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Patih Agung nenten wenten matur ing lingeh Cokori Dewa saya aja neratorna yang sing jahat san rumah agung tuh ben kengen adeng malu di Bogor adeng nih napi malih calon matuan Cokori Dewa iya Haji ida nake lingser ni makin mengenah reng krangkeng kurang ajar ayo sangkalen adeng-adeng nake malu basangnya dari panas ke walota ke dingin nae basang tidak dipanas ngasih bang dingin otak aja bang dingin asal di kulkas Nah, celapang kulkas. Alah batu tak dibalas. ne makin sabun niki ratu dua agung liksir Ken. titiang maksud serareng Cokori Dewa ne mangken sabun api ja kayang Cokori Dewa ne mangken yen mana titiang ngiring darmone jajarang riyen yang kemana antuk titiang iweng pemargi ne sabun iku kawon pisan dados ratu dua tapi yang mungkin jipang payu itu yang nganten aja Neng, doi dewo sang sayo. Haji jengah mas kayon haji ini sangkana yang pengelaksanaan di Paman Agung. Apa gue lantas haji dewo ini belen haji ini mengenah di kerangkit di kuda nyari kayon haji ini. tapi yang mungkin Nah, yang tadi dia haji jadi kayak dewo, di dewo ngelunganin, kuala doi dewo mau pusat Agung mau kejani. kengken di tiang Nah, yang tadi di dia haji, di dewo pasti dia ngelong ke Prabon. heh Prabu nih long subuh long berangkat ke muka anu aduh sedot aja ngelong ke Prabon tingginya wangsa nyaru nyamar kamu long Prabu nih tapi malih sampun wenten semeton duwene pacang iringan kembali nah pemekas idewo tadi inggih sampun adi dan di penjalan cek rel gitu beli nasi nawang purin idewo nih adi ngetang beli kamu kan itu di purin idewo dibencinya beli ngerajing ada penakon di Indonesia idewo merasa semeton utawi kegelan timpal nih rumah kat pangidang melanin idewo tuh kalau beli lihat sedang becik kepisan reng puri sigar pedung ne mangkin wenten detagon titiang kantun ming sikit titiang saking puri surya wangu ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kampanen pianak ring pengabe linggih titiang Gusti Ngurah sapunika Gusti Murah Mirang mereka haji melingeh. Otaknya mau separuh di sini. Gawat, cai matur. uniki senada ji Keken ya. Aji budal kena ke Gombang kairing ban penyeruan duene titiang sarang jadi mereka ke Sigar Petung Nah, yang coba kita jangkau ke wilayah dewo kelawan hari di dewo nih. Haji lah kalau Ini kan margi dewo.
pusat gas nih. Bahasanya bak mesti gas. Halo Pak Camat. Masyarakat Tegal Tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Madam Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Dia camat sing ngawang bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat dan jalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Saya seleksi dulu. Gini enaknya dari bapak. Ke mau kacau mata. Celano. Di ratu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Kengken tuh. Aduh. Kengken. Jupiter. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen kau ulung kan dia meledak, wok banyar nak eh. Apa ulung meledak? Kemudian sih ngapa bom? Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing tawang nih. Apa tuh? Nih madan talpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Talpen. Dijo megai nih Ra. Dong sing ning ngurdo nih. Sing. Jang taruh ten ngurdo. Anak guyu ngajak nyamuk. Apa nih cablok? Baik cara bungut Donald bebek. Sekan nih tadi apa sih nih? Jangan di camat. Hah? Camat? Oh. Ini dia beratu, halu-haluan lah di camat. Kadung SK nih Dun. Weh, ada camat pedasi SD. Sangkang camate medasi SD, Hah? mapan camate konen tamat SD. Neng SK blok kan kecil. Gunane? Tamiu beli rauh teko pedoi cai ngunuk kang to kae ne. Aku dong unang. Telung tali. Aku dong beli nasi. Udah kadang 5 tali. Nyekar bang nar benduang tali ukus. Bibis tagi sedagang nasi ya. Oh, gitu. Oh, dum jadwo. Oh, beres. Hai. Yuk. Kangin purin wakini. Mapan ratu ni disigar patong nanunglah kepatotan. Ni mulu patot ngisi gumine sing jadolan papodan wakini. Kewala antos na. Kengken po wala suwagan kapen papodan cai ni. Satanan wake manyak cek pungolan cai ni wake sing suko. Antos na. Ada bencong lep. Sanjero ni. Tiangnya namwani. Muani jegek. Tiang muani sekan jero. Abene kembung. Ngawak colek konen kenal sebabane nyolek. Itu besar tangkahne. Lian saput tiang madugdog. Rago manundangan. Tiang manundangan. Di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma. Tadi mau balik jero. Iya melena aja kalungan, yen kalungan Darmo ne menang, Adarmo ne kalah. Contohnya Mayo Danamo sing percaya kening Ida Sang Yang Widiwasa,
Mati sing ada keturunane. Gedho. Dini Patih Agung ne Momo dadi raja, Sang Prabu di Kerangkeng. Kayang Jani nu di kerangkeng jero. Kayang Bentlun nu ditu. Man yen nunuk merayonan kengken. Yang ngemaling ngaturin itu pang merayunan tuh. Dong ngoto ilah-ilahnya. Oh sing ade orta. Ye mati masang. Mati. Iya nado nok takon Kang Wang gigis-gigis sang urip. Padoh ade. Baik kupuri. Yang kupuri nih. Ada panjang ini. Mas, Yo, aku takon yo. yo, Betul saiki puri sigar petong yo. betul. Panjenengan saiki saking pundi, Mas? Aku saking Banyuwangi. Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku Yo. Miriam Belina, Mas. Miriam Belina. Aku Miriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Bek siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro kerap kambe perkawinan anak raja, Mas. Anak raja Yo. sing cewekku. Oh. Macam dekane tamu nih. Panitia. Panitia sekaligus satgas. Tadi bener. Sing beling puni. Nang kengken. Amil anggur. Apa Madam Gedho? Amil di luar kandungan. Undangan kayak Iyu tamune. Halo, iwo ulin tepok kangkung sini. Beli nang kengken na beli. Gelam-gelaman. Begelang ngoyong na Juma. Dia ngoyong cuma sing tawang di margone apa ada gitu. Oh, pengmakan ngadrong ayah pengawa masih. Ini kengken muat beli nih. Kok beli melalui ke beleng ide kopi lah nih. Begitu? Supaya ngelane seduh muone. Ada no, Kadana gelas. ada no gelas. Yang udah ngapa arep? Kain arit, Kenapa nih? sing nawang cerurit, Apa Madam Gedho? sing nawang cerurit, Sing cerorot. yang Gedho lan barang-barang ale tongos ngajar dia. Ale Thomas. Lan itu lan. Jatene nyen ragone ceng ngawang-ngawang teko mae. Wah, ngawang-ngawang. Camat nih marangkap ketua panitia. Camat. Camat. Aduh, udah kene mau kok bancamade di. Sangkal maung camate sing taen majemuh. Oh, sing kaen majemus. Bimani gede panase deng-deng ibune pang sing mau nah. Terima kasih tawang camat. Apa ada camat? Camat calon. Hmm? Ma mati calon mati.
Yang gelem-geleman. Oh gelem-geleman. Nasud karya kar suntik kaji parmalin. Ida daning menahan sami. Iring ra kenai suang-suang duaning murdaning jagat pacang medal. Ainge Ratu Agung durus medal punik tunangan wini pacang nyaksi yang Nak kengken kena camat ni. Gelah penekan siangon Ciraja kaltunen ngurus jelma gelem. Boyo asapunika Ratu Agung banyak gelam presiden tangkil nyak siang karyan duwine duaning nembe wenten karya. Bang sengenggalan kesemu yo. Inggih. Makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin. Duane wenten proyek raksasa. Saget mengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat. Inggih. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa aja? Apa buin proyek raksasa? Ngong neken. Inggih. Ngong sing neken. Ha. Ngawak-ngawak ci ngangong kan gitu ngong. Acak. Jag benyah latik ben camat ni. Pulpen raja ni. Nggih. Pik lujang. Nggih. Terima kasih. Bagus tamiune. Mirip subam kejang awak. Ini tapi mawen metakon kaping raja ni. Raja ni anyar ni. Nak mudian dini mah ada rame-rame. Nggih, nak pimentan. Sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau ni. Gelas yang ada lain ngadakan karya mau jaya-jaya. Habis saya ke Ratu. Ini merasakan kau bagus pokin lah. Woi! Dia peserangkap cikayap. Ninga wacanan sang Prabu ane merasakan gobo ni bagus. Pakai ni do. Cijak nado ni bagus rasang ciban ni. Yang saya bagus. Yang orang si bagus. Cara drem misi oli kotor kini. Juga. Nah, jangan bagus. Nah lagi kena kan. Mesti je kono. Juga. Tu maru sajan. Pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin cuma nekan limo. Awak gobo kelimang panju seng banyar. Tegak. Gus. Yen kene pengayah mar pangin. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut bisa ring jagate. Wih, raja dan wenten saman pada buat bagus nih. Raja nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudian nih. Sedang nyuting. Lan. Cai mimpin ajak meliang-liang. Inggih. Makejang sem gede. Ajak ke megendeng jadi amangan ang minum. Pangtan ngerasanya madan suka. Tahu tak? Keciran duake, keciran duake, abang tusing tadi masuk. Keciran duake.
camat don. Sekarang di camat. Lar. Ada jiglam jang. Lar. Derungangan camat ke imang bangko. Maka sadar panane. Udiang jani yuk. Ken manakne? Dong anaknya alih Jadi manakne? Segawan cikong. Tawang cik lah. Gelah gustinnya. Ulit na kukumangin lah. Ongkon dadi tanam lek-lek ni sukumi. Nyen cingorin. Dong sangkan kene. Tekatine pasti bakal ngelokir oke. Yang mula cakro gila. Lo serap kekekil kena caine. Sing cing orang. Tawang wakil cai. Ngeluh nesti narangjana. Aji uge laksanaan cai ini. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungol. Tadi pite banget lautang. Wakil semua kira jani. Li, sampona ngake bos ring cicing ipun diagok. Pemekasan makan wentan bantan ring puri sampona piandok. Dua singe winayo. Piana ci anten ci ngajak yadi dini. Jani jutek kene. Banten ci deglah. Gelah kalau kami ngajak yadi. Adeng lah. Ne putrene